Hello, hello. Maitai Baptist Church Ukrulgi kun chahi kun manga suba Silver Jubilee program akhoi na sem khraba program atugi tungina hauji akhoi matam tarak pagaloina na laiba nungsiraba akhoi gi invitees sing delegates sing akhoi mapan gi thoram hauji akhoi gi Jubilee gi pere khongba amadi akhoi gi flag hoisting gi program se church ki mapan se dai akhoi pangthok kadaba maramna yaragadi akhoi delegates sing na haiba mapan se dai da ngaktang lengthok piraknaba lengthok pa yawa makai akhoi lengthok si yadaba kangbuna dumak phambiragasu akhoi mapan gi thoram se yak loibaga akhoi manungda muk changnanaba karigumba tangai phadragati adum mayam phambirasu yare adu kanagumba witness tawningba akhoi gi pere khongba adagi flag hoisting si yawningba uningba leragadi mayam mapanda ngaktang oirabasu lengthok pinaba mayamda nalukchari
अदोंगै 2000 चही लिसिंग अनि की फेब्रुआरी की तांग कुलहुमदोय नुंगसिरबा अखोइगी मैतैगी सिलनाव अनि अदुगा तांखुलगी सिलनाव अमगा पुन्ना मखोइ अहुमदा ईश्वरगी थवाई असेंबना इंसिनबिबगी मपालना ngasi मैतै बैप्टिस्ट चर्च उख्रुल हाइना मिंथोनबा असिमलबा चर्च असि मखोइदा ईश्वरना इंसिनबिबगी मपालना हौदोखिबा नुमित अदुगी चही 15 मपुंग फारकपा जुबली असिगिदमक्ता अखोइना मतम कयागी ममांगदगी अखोइ प्रार्थना तौदुना अखोइना लाखिबनी अदु ईश्वरगी थौजालदगी अते अकाय सोयंगम याउदना असिमलबा ममल यामलबा मतम पुंजासे अखोइदा पुरकपिगिदमक अखोइबु सेमबिबा ईश्वर अदुबु हानबदा अखोइ खुदिमंगना थागतसी लोइनना प्रोग्राम असी अखोइ सिंजा लांजरिबा एमबीसी उख्रुलना अखोइगी मपुंग फादबा कया लेरबसु लाखदिबा डेलीगेट सिंगना ईश्वरगी माइ यंग हैरगा अखोइगी मपुंग फादबा कयादु ईश्वरगी मिंगदा कोकपियु हाइबसी अखोइ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी दगी मसी अहानबदा मयामदा रिक्वेस्ट तौजनिंगबनी हुजिते अखोइ मथंग मनाव नाइना अखोइ चथबा यानबा प्रोग्राम असी अखोइ ला ए जुबली ला ए हाइबगी सेंबल अदु उटननबगीदमक पेरे खोंबा जुबली की पेरे असी अखोइगी नुंगसिरबा ओचा हांगफुई सारियाव अवंतांग उख्रुलना ईश्वरगी मिंगदा जुबली की पेरे असी खोंगनी मदुगी मतुंगदा अखोइना सेमख्रबा अखोइगी फ्लैग फिराल असी अखोइगी पाइनर ओरिबा पाइनर अहुंगी मरक्तगी अमा ओरिबा निंगथौजम बाला लफुपात तेरा अखोइ याम्बा असिना जुबली की फ्लैग असी अखोइ होस्टिंग तौबिगनी मदुगी मतुंगदा अखोइ चर्चता मैम पुनले हारगा अखोइ मथंग मनाव नाइना प्रोग्राम दु चथनबा अखोइ सिमसी होजिकती अखोइ सरगी याबिबा दुगा लोइनना नुंगसिरबा अखोइगी ओजा हांगफुई सारियावना जुबली की पेरे दो खोंगदना मैमदा उपिनबा निंगसिंगजरी मतमसी ओजादा पिजरी थागसी मैम जुबली की पेरे खोंगलोइना ngasiगी अखोइगी जुबली हौदोक ए हाइबगी मैमदा डिक्लेरेशन अदु पिजरी लोइना ईश्वरगी मिंगदा अखोइगी नुंगसिरबा पायनर अहुमगी मरक्तगी अमा ओइरिबा निंगथौजम बाला एन बालाना ईश्वरगी फ्लैग असी जुबली की फ्लैग असी होस्टिंग तौनबगीदमक यामबु मफमसिदा कौसनजरी ईश्वर बु थागली अहनबदा अखोई फ्लेग अछि चिंखतप यानबा अइना बाइबल मा पाथोक चके मोसेसना फानखोंग अमा साखी फानखोंग अदुगी ममिंग लाइनिंग थौदी फिरानी हाइना थोनकी प्रभु ईश्वर प्रभु बु थागली फजखरब नुमित मतम नचाई कोइबु सिनबी मधु खक्त नत्तदुना प्रभु की हिंगलिब वाहैना हाइखिबा प्रभु दी असेंग फिरानदुनी हाइखिबदु नचाई कोइबु ओयहनबियो जिसु की मिंग पलगन निजबने आमेन Awal sempat jisugi ni en bala ehak na firala si cingkat sebani.
ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯔꯆ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯍꯣꯜꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯀꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯆ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯆꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯣꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕꯅꯤ
Hello, hello, hello. ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯔꯆ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯪꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯂꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯍꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯊꯤꯝ ꯁꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯝ ꯅꯝꯕꯔ 412 A Call for Reapers ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯁꯣꯡꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯔꯦꯚꯔꯦꯟ ꯑꯌꯣꯟꯁꯨꯏ ꯁꯤꯡꯅꯥꯏꯁꯨꯏ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯃꯩꯖꯥꯏꯂꯨꯡ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯆꯔꯆꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯔꯥꯝꯉꯝ ꯔꯤꯌꯥꯡ MBC ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇꯨ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡꯁ ꯇꯥꯡꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯚꯤꯎꯂꯦꯟ ꯖꯣꯟ 2ꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔ ꯔꯤꯃꯥꯏ ꯄꯥꯁꯇꯔ UBCꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯣꯠ ꯈꯣꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯆꯔ ꯔꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯛ ꯁꯥꯏꯖꯥ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯆꯔꯆ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯄꯤꯠ ꯍꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯆꯔ ꯔꯤꯗꯔꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ MBAꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MBAꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎꯁꯦ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯤꯝ ꯅꯝꯕꯔ 144 ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯔꯦꯚꯔꯦꯟ S ꯈꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ MBAꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯏꯟ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ closing hymn oina hymn number 3 aduga closing prayer da Reverend Short Pastor Hungpung Baptist Church ngasigi chathagadaba aikoigi welcome service asigi mathang manaw naiba program aduni aikoi aroiba matam adu phawba shorgi prathna tawre harga aikoi yawba ngamnanaba ko hotnaminasi hojikti aikoina program se hodokpa yanaba hymn number 412 theme song se aikoi lepkhat lagai shor thagat minasi shor kai khuna boloina siak loibaga oja ayon sui sinai sui oja na hodopagi prashna du tawbisin
Gracious God, our Father in heaven, we thank you for your Son, our Lord Jesus Christ, in whom we have redemption and forgiveness of our sins. Gracious God, 25 years back, you founded this Mayday Baptist Church. And today, as we celebrate 25 years of your faithfulness, we give all the glory and honor unto thee. At this moment, Lord, as we are gathered here for the welcoming service of this Silver Jubilee celebration, we invoke your presence in our midst. I also pray that, Lord, thou may use all the persons, those who are going to take part in this welcoming service, so that through them, all your children gathered here will be blessed. May your presence be with us from the beginning till the end of the service. Committing this entire time unto your mighty hand, with thanksgiving I pray all this in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Ihan hanbada Prabhu Jisu Kristo bu ngam khailai den thagali loina na ngisi Mayday Baptist Church ki asugumba gi celebration laye habe gi pau ta ba gi damakta nungsiraba thawai mayam na khoi gi marakta yaw pirak ba gi damakta church ki nungai ba harau ba mayam bu piraga laye mayam bu sona por bi ba oishna asugum laba akhoi gi welcome address habe sida nokhoi na lakpi ba gi mapan de gi akhoi asugumba nungai ba harau ba phang Pangthok Chabani, Adoga Loina Nangi, I said the Yaura Krabasing chair. Jubilee 50 years ki, 100 ki, Jehi Kiamuki celebration Tawada, Loina Zangraba Yaw Kraba Mission Captain. Adu Aquay Mayday Church, Kumsi, Asin Yan Hanba, Jubilee Hibagima means Sutaram Dava, Adu Jubilee Pangthok and Hibaganda, Asugumba program Sulabra, Hena Aquebo, Wari Watai Shanaraga. Asigi the Magda Parna, Auraga Matam, Sangalaga Leva Matam Masida, Asugumna, Masi, Mak Ishona Purok Piraga, Achaba Matam Masida, Equa Shoba Kurumina, Sayana. Mayday Baptist Church, na Parna Auraga, program committee, show when the same talk laga. Lady people, Masida Equina Kanabo Kausra, Karam Gramona Tausra, Hina Equina Pantokba Matam Masida, Asugumna, Lang Pirakaba, Tawai Bunung Shiba Miyama Shibung, is Mayday Church, the Tinhan Bapang Bagidamagda. Equay church ki tarap tegi nung ay baharaw ba pong doi. Achumba mak asida lakwa singche. Thawai ki damakta equay na thawkat piram drabadi. Equay lak drabadi kramo na makoy pang thawkat dabano hay bagi wakan tamoy degi. Nukoy lak jabani hay bagi equay na ado wakan da yam luna lauraga equay yam na nung ay hay bada amuka nukoy ba hay chaning bane. Ngasigi Jubilee pang thawk bagi maram ashe. Church asigi history ki matoy na hayang equay na history list o baganda. Detail what it did okay taba di pangani adu bungi sia ko na asikum na phangni ba jihi kun manga gi waina ko na pangthok ni ba program ase akoi gi ngisi akoi gi flag yung khat pi khraba akoi gi nungsira ba ocha pala ani subada ocha ringsang chocho ahum subada ocha th jiten hari ba ahum masina yum ka amatiki parna tawraga asidigi fellowship how thok laga Mayday Hibagi Church, as you should lay the she, Hanamaquena, Wari Adodigi how tall Lagangisi, as you call Propibane, Shobangam Kai laden and Takali. Aduna, Wachigi, welcome address Asida, Ashukumba, Nungai Baharoba, Nokoi Opagi, Salam Galoina, Makwagi Mashok Matang Matandi Unaragani, Adubu Ainati, Kangba Karadi, Pastor Shindig, Ayang Sunday, Wabanina, Ayam Bashulaka the Bamandi, Michigan, quite the Nungai Bashu Wagani in the Kale. Sunday way Karabina, Equa Lakangam Roda Pastor Sukia Yaweduna, Equagi founders, Equagi pioneers in share, Masha Amarakti, which I quite would Adusha, Kanakano Hibado, which I didn't like Dramaligo. Ado Jari Shanga, Uja Bala Maramogalep Katione Ujarin Shang. Amna Tagali, Adogang Loina Nisi, Ashukum the program Silly Besida, Equina
speaker sing je kana kana ba kausara mai dei church ni haina khanlu ba ganda akhoi gi committee gi aning ba apam ba gi mutung ina akhoi na misak sing je kause haina service ahum maru haina service nuthin gi di haing di akhoi yola gi partner to ba gi matam adu su loina lakyu yola ba thau kot ba aina adu bo adu di akhoi message di leite adu bu leiriba message service ahum asi gi damakta akhoi na speaker sing je asigona akhoi na hai ki ba gi mutung ina akhoi na ngisi akhoi gi yan ba akhoi gi Reverend Khamba Executive Secretary MBA ani shubada akhoi gi Reverend Dr. Mathanmi Senior Pastor Delhi Tangkol Church ki Delhi ahum shubada akhoi gi nongshiraba uja mathotmi Reverend Dr. Mathotmi Executive Secretary akhoi gi DBCA makhoi ba kau ba ganda kana ndu shoi pide ko shoi ba hekta leiba yaba aduni adubong isi asugumna church asi mete church asi akhoi na adumak nung sigo habise makhoi gi respond to bi su khangba ngami adu makhoi bu yam thakat bani makhoi bu mai uba oina akhoi ucha sing bu su marak lepkhat haning ne marak lepkhat bi ucha kum se yamna thakali aduga loinana akhoi introduce madam se dum yamna kuine ti lawroi adu yamna ten na ngai su tauke ngisi church asida yorokba akhoi makha da su phamlaga leye ayamba makha da phame adu bo asida phamba sing makha da phamba sing su tarar badi pastor MBA ge wara busu TPC ge wara busu pastor ama waina lakko sing se amarak masak yang ninge akhoi amarak lephat bio pastor sing TPC ge su MBA ge su atop ge su pastor ne ai lakko sing miyam thagali shona por bibo oshno asigumna ising sidi yamna angakpa Meitei Baptist Church ukhurgi mapandagi tambakta leiba akhoi Christian sing jingda leiba akhoi Christian sing thawai gi ani gi shona thawrang tawbi bagi program ni adugi damakta asigumba program asi mapung phana gi damakta tambakta ngisi jingda karak bagi awaba leiramna basu akhoi karakani haina challenge yamna tawba matam makhoina ngisi asida yorok bi bagi su MBA rom de gi lakpa akhoi gi Meitei ichin nauni haina leiba haji pastor sing di lepkha kare atopa MBA gi staff oi rabusu cabinet sing oi rabusu aduga tikan aduga kri akhoi gi church ki member sing oi rabusu Meitei tampak ta gi lakpa sing ja amar loin lepkha piona akhoi shomai yang na nasi okay akhoi aduga tangkuru aina lakraba akhoi pastor na taba atoba tikan waibra atoba mising so amar loina lephat chene tangkur sing amna pharai masak di yang bakanda tangkur na khra phaja ba helene soba yamna thagali asugumba sorongwanda ikoina sakmai utdaba haibase khwaidigi nungaiba matamni aduga ngise ikoina program sili basida atopa program loina pangthokpiba aduga responsible lawbiba su yawe adubo ikoina akhoi isei sakpi nangai gi tamakta haina akhoi kauruba ganda ngise akhoi tangkhulda yamna phauraga thawai gi tamakta thabakan na suriba akhoi masot khon khoine su naktang lekhat pione ma khoi su lak laga leye soni sinai akhoi ngisai kantak na haibagumna akhoi gi church ati asugumna akhoi Meitei nadi khra chauna akhoi sagi haina khalambani adu tanggon chingsina pikna sawo Meitei kana su leiroi haibagi damakta akhoi pikna sabagi ngisi asu aduma wa khibni go aduna Christian oiba sidi church apik pasu achau busu ukhruda leba singti tangkhona rispu butare aduna akhoi ngisai di chauna sage haina khalambani adu tangkhona pikna sawo haina khra thembagi damakta pikna sabagi akhoi yamna ware aduna thawai gi lambi di adugumna chingbi gino thawai gi lambi di nungaina harauna tangkon jingsina chingbi ke dabani aduna akhoi tangkon jingse khra section biu haiba du so haining bani ko amna phai
adu oirabisu chinna ngisi gi convenient daw bese pakhat man luga aisu chak cha pham chu khangdre ko adu convenient isu taw taw dre adu khangbi ba habisu por ama oiram gune na khali adu gi damakta khangbi raga thawkot mina ba habise nokhoi bu ngisi church na welcome taw ra aikhoi asukumna program asuma pung phana yausi adu ga loina na akhoi gi np da so akhoi na haibine ngisi lakhi be singche akhoi gi service mari ajide mo pung phahan bi ko haibise nokhoi laktrabadi akhoi da hing du maitei sing de hek tok ba yabane saukan bane ba mokhoi de ko yam saukan badi maitei sing si de ping 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 khak de ne adu na mokhoi de as laktrabadi tok khresada oksa do lain cha thok se da ne char ga tok khagane yam na lai bane ma ko ne christian oi bidi akhoi tang ko na christian oi bi khra serious da wa ba ko akhoi maitei sing de as cha thok lo re church ka dar bi ya re hai no ko adu na nokhoi lak ba sing che lak pi de ba ya de yaurap de ba ya de hai bi che ai pastor amawana yamna khawrang na nokhoi ba appeal daw che bani akhoi na introduce taw da ba mi sang atop atop si yamna yawi adu wai ba su matam na lei da ba gi matung ina ngisi gi pastor gi nongai ba harau ba gi wa pau sa asin da lo sin ge miyam su na por bi ba wa si amen ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯦꯟꯕꯕꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯅ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯠꯇꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯥꯏ ꯉꯥꯡꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ anyway ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯦꯟꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯤ ꯅꯣꯛꯄ ꯍꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯅꯣꯛꯍꯟꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯁꯨ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯒꯦ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯁꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯐꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯇꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯃꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯣꯐꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯅ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣꯐꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕꯤꯁꯤ
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯌꯣꯂꯤꯟ ꯖꯣꯟ 2ꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔ ꯔꯤꯃꯥꯏ ꯄꯥꯁꯇꯔ UBCꯅ ꯃꯇꯝ ꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯖꯒꯦ 이한 한보다 아이나 이소 부탁했어요. 혹시 아코이 메이데이 베프티스트 처치 실버 주빌리 아시다 아코이 부소 파트원 도비버기 얌농아이 그리팅이 하이브시다 이나 그리야 하시라 하이브도 아이 받다 방는데 그리고 어밤 아니 엄격도 얼수 하게 솔직히 아이 다다 너희 퀘르시 힘드비다 설가가도 말이세도 버점만두나 사이 하이기바 거의 건적잖아 하이브도 마음속 봐야 돼 아이 디파테 파슬 하이브디 좀 이거 컴퓨터바 아이고 DBC기 세크레터리 로이나 파스터싱 아두가 스타트 랭 이력바 미야무수 아학나 따람나 옥설이 고름들이 무시 거의 메이데이 베프티스트 군무가 수바 실버 주빌리시 크리스찬게 तदी मशीन अहनब कुम अजोबनी मसी अहनब कुमसी फंगदब मिसु योलम बय कना कुमदी गायना सरक चक्सु लेरमबनी कना कुमदी अमगा सिल्वर जुबली लोसिलगा जुबलीसु फंगबे सिल्वर जुबलीसु फंगबे सेंडिनसु फंगबय सिनि वी ओइबगी प्रिंसिसे आइना वाफमना अमानि खक्ता हाइजगे अखोई मैदै जस्ट लेबसे अखोई लेकाइगी तमकति याम फबम ले अखोई न मीटिंग चत्रबसु अखोई मैदै जस्ट इसोरगी इसे सक्तुना ताबदु अखोई वाखनदसु अस मीटिंग लेरे हाइनको खनबम लाए अदगी अखोई लेकाइदा लेबा अहल लमरसिंसु यामना नुआइबा मपोए अखोई लेकाइदा जाति ताहुनतसु मैदैना जस्ट सारुना लेबिसे अखोई अहल लमरसिंसु याम पेनजे याम नुआइजे अइनादि ग्रीटिंगसिता क्या हाइबा ngamde akhoi meteransu fajana ngangba ngamdapina adubaina hajaning ba male akhoi christian singi doguduba thodangdo krino haibdo mi amamam na khangpam thai masina khwaida ke khoi ki most important ki tatai nakhoi meite just na लेखिबगी अखोई मी अनंबना नुंगाइबसु पोए अदो वखंदसु यामना खनबसु ले अइन हाय वफम अमन दिखक थाइके अखोई क्रिस्तान सिंगी थौदांग दिक्रिनो हायबला मोस अखोई ईश्वर सुना हाइगिबदो सुमंगाय नुसिनबा अदोगी
mateng pangnaba pitak pita hainaba masini khoi proposal suna pambse khoi da tambi ke pisne to kana khang khoi pusi ka hingni marfu hingdra humtra hingdra chama hingdra kana khang to isa ki matam riding da isa bu nungsibakumda leiminaba sing tatminaba sing murmapang sing nungsijana hingminaba sinda khwaidagi ajoba thodang amani ani subala awatpa midabu mateng pangbodo masi mateng pangnaba si khoi mioibaki khwaidagi chawgrba thodang amani om subada kri alaiba oilsu leidba oilsu pitak pita hainaba isada leibido supam pamuduna mingonda pitok pahibdo asigumbasinda akhoi Christian singi khwaidagi achobu thodang amani wafam asi mani hom asakhak tham hairga ai doctor thank you nungshiraba amasung mayamna ikai khumnajarabai khoi Maitei Baptist Church ki ukrugi pastor handag chahi kunmanga shubagi palan sida thoiba speaker oina leng mirakliba executive secretary MBA machung TPCA ekoi gi nungshiraba Reverend Dr. Mathanmi Zimig pastor Tangku Church Ukru Delhi aduga masigi palan nasiga thoiba program shinbi riba mayambu masung lenglakliba mayambu Union Baptist Church Ukrugi singrup mayam ki tarapta harau bagi amasung asigum khudong chaba phangbagi lauraga kubak tara lonna salam kachari chirba matam sida tielba wafam khara thamjage koi mayam nangai si speaker ni dubu tilap mayam gi prathana na oina laklabani na khara thamjage mi maki punsida athoi program kya leidba natti mangul oiba program kya laktaba natti dubu success oiba program kaya dugi mathakta khoi important di mi magi punsi sida akumka kya leire sumadu loina ngamamaga sumaina pakhang phaba yauna mahaki punsi phajana hinglakpase masi mayamna thakat ningai ni adunna chahi kunmanga haibisi miyoibu yangadi pakhang oiba leisawi man matamni chahi kunmanga gi MBC gi khongchatsi raibanati masida kumka kya lei aina pasamoina sida loimna mirakpada sum aigi aina ujaba khangjabada awaba kya leitu sinate mayam asi ngamlaga ngasi gi pungpham asi yauribani madugi damakta thagat chai aduga pumnamaksi shogi thaujal mapandagini ani shubada maitei chingda kahaba ekhoi ukhru gi headquarters sida laloni tiki khangde karmachari khangde tongan ba kya lai magi thabak khangi da maglak pani kara kumki khara leiram chatki nungshirba marup kya lai officer kya lai loina tinnaram me chatkre aduba ngasi masida khongdari ba sikumba church am establish tawraga masida leiri basidi nong bhadoki unabagi friendship na timasidi unsi gi pangthumbam lomban aireba pangthumbam yaunabagi khongchatta khongda minarabani masidi chingi tamgi maitegi adugi walaiti khoisi shorgi khong lambi to khong shalabani madugi damakta harau chai aina church mayam gi tarapta amuk nauna ningsing han ningbati masidi maitai khakki nati masida lakliba tongan bagi dabakta lakliba lamdam masida khongsal lakliba mayam
थवाई पंगथुमभम लेतुना खौरंगना लाक्पसिंगना थक्नबगी अहिंग इफुट ओइना लिंखतख्रबनी हाइबसी खल्लगा ngasi palan tawbasina thokpa natana masidi amuk chatkadabada maitai lakpasing khuding magna lago oh maduda aigi thamoi gi pothapam amadi leiko haibagi changjapam oijasinu haibasi shoi khoigi prathalani shoidana madu shogi ani mu shoiram guni tha jai ahom shubda hanati tongan lakliba khoi maitai miyam si magi thabang khangi damak lakpani असिदब खोंदारबदि मसिदि कोई ईश्वर की दमकनी हाइबगी वखल मद चंगबनिना मसिद चंग खुदिमक्सी जाति लोन फुरुप तुंगान बलैति अमत्त ओइन खोंदारबगी मदुगी एखोय अमत्त ओइबगे नुंसिबदो मसिना चर्च असिना मरम ओइदुना जाति बिचाति खाइद लोइन उबगी अदुगम पिक्चर म थमहन्निंगी मदु कनान ओइगद्रारगा मसिद लैरिबे याव शेनबना लुचिंगलगा सिद लैरिबे एखोय थाजब खुदिंगमकी पुंसी सियंगलगा ओ मसीदी अइने खल्लम्बनी मैतैने खल्लम्बनी चिंगने खल्लम्बनी अमत्त ओइरमिको ईश्वर मचानी हाइबगी शक्तमदो ngasi जुबली पालन तौख्रबन खोइदगी उब फंक्शनु हाइबसी जोको प्रार्थनानी मरी सुबदा चही कुन मंगाद नखोइना हटनखिबा मसी सागतपदा नखोइना युम भाव सागतपदा चंगिबो हुमांग पिरांग मयाम अदु अरेम ओइद्रे ngasiसे अदुगुमना हौजिक्ति मांगद लेरबल अमुक मसीदगी हयिंगदगी चथकदब मदुदगी चर्च सी अहिंग चर्च अम ओइना नखोइब थिदोखिब पांगखिब कुमना हौजिक्ति नखोइना चलग मांगखिब थवाई थिब चर्च मांगखिब थवाइब खोंब चर्च अम ओइरबदी सोइदना ताइबंग मीना पेनब खगनतन ईश्वरनसु अपेनब चर्च अम ओइगनी हाइबिसिसु एगी चर्च मयामगी प्रार्थनानी अरोइबदा सोइदना चाउखलकलगनी तांगुना चर्च चाउना सागुना हाइबदी काइरगनी हाइबनी तांगुदी चाउरदी काइबनिना नुंसिबगी हाइबनी काइररोहि मसीद लैब चर्च से जिक्ति मैती मचा लाक्पसिंग मयामन उरगा मसीद का मथंग चाउ थोकलगा तंपाक्ता थवाई कया मांगना लैरिबसे माइ ओनसिलगा डेनियलगा मागी लमदा माइ ओनसिलगा खुरुखुदर प्रार्थना तौबगुमना ngasi da palan tawbagi haraubda toktaduna aigi tampakta chilinaw kaya mangna norokki lambi maikei tamna chadiba kaya asu kannabasigi thauni hairaga church china pangthoklabadi ekhoi tanghunna yaw ngamdaba field do na khoine soidana bor phangani haibisi khoiga sani lakliba masigi damak thaugat piduna khoi tanghun khangdi atupa khangdi lakliba khuding makpu ngasi asiguma chahi kun manga suba pakhang oirabagi पालन तौबसिद लाक्लिबे खोइ खुदिंग मक्सु सर्विस द यावबगक नतना आइगे थमोइदा मसी आइगे इमोंनि हाइबगी थौगतबसि होजि खक नतना खोइ मतम खिबिक खुछमनरगा थबक खोंदामिना सी हाइबसि थमलमलगा लोइसिलगे सोना बोरपि वजसिनो मेन तेलपा शोरगे वाहि पुबिरख्रबा ब्यूलेन जॉन टुगे तांगी कमिटी अमदी ओजा रिमेंबर रिमाई सोरी मिंग द थागत पर नुंगाइबा फोंदोकसै एखोइगी जुबली गी मतमसी उरगा एखोइ पुकनिंग नुंसिबसु लै एखोइना अदुंगै चर्च असि हौरकप मतमदा यामना पिकना एखोइगी चर्च की हिस्ट्री सि होरेन हयेंग एखोइ अयुकी प्रोग्राम दा एखोइ हिस्ट्री रिलीज तौगनी हिस्ट्री सि पाबियु पाबा मतमदा एखोइगी चर्च सि हेक हौबदगी उखुल लमदमसिदा तोंगान तोंगान मफमदा एखोइसि होंदोक होंजिन तौरगा एखोइसि हौरखिबनी मतमदुगी मफम मतमगी मतुंगिना एखोइना लोइनजरमबा एखोइगी नुंसिरबा एखोइगी सिलनाव कयासु जुबली लाको मतमसिदा एखोइना इनवाइट तौरुबा मतमदा लेंबिरकपा मखोइगी सकलोन उरगा मखोइगी मसक उरगा एखोइना हौखिबा एखोइगी हिस्ट्री दो अमुक हन नहौना निंसिंगलई याम नुंगाई एखोइना हाइजरुबा मतमदा हराव हरावना एखोइगी जुबली असि सरुक याबा लाक्पिरिबा इनवाइटेस खुदिमकु अमुकसु हन्ना एखोइगी चर्च की तरफतगी नुंगाइबदो फोंदोकसै हौजे एखोइ स्पेशल अपीयरेंस दा एखोइ मसोट खोंदगी मतम लौबिसे एखोइ इसै खरा तामिनसि मसोट खोंना ngamiba makai matam lobisanu isai tara sakera kun sakera adudi isai asidi mi pung khudimangna pamna bangak tanina maduna ekhoi lengbirei ba ekhoi
maswat khon ki party na matam se logisin. Hello, check. Hello, check.
Shay Pazaman Bagi, Mikaradi Weeva Male, Madu Kangbadagi, Mokoi Omnasu, Matam Tension Hiva Male, Mashot Con, Equina, Ashigumna Programasi, Upung Pana Bagi the Mug, Equi, Mokoi the Prosto Womatam, the Mokona Su Harauna, Mokogi, Achin Bakia, later Basu. Matam kai thok piraga program asi bung phana bi damakta mukhoina accept tawbiba madi maruaina sei ani sakpi duna mayamda shorgi lomda hen chingshin bangam bagi matam pinabiba si damak masot kon busu thagatle ekhoi program si ekhoi handaki jubilee sida program mari rak ekhoi pangthok naba honna duna lei hairiba program kudimakta masot kon gi maming si dum hapaga leibane Yari Makai Ya Saruk Yabinaba Hona Biu have a simasu Mukasuna request of Jake. Scripture portion say scripture readers si lactring ida MBA gi Kuilaiba delegate sing Matam Lobby Gehana Takpirapi Matuna Matamdo MBA da Sinazari Zaching Lairagadi Matam Lobby Rasano. Maitai Baptist Association gi affiliated church sama oiriba Maitai Baptist Church Ukrul gi sahi kunmanga subagi jubilee asi lak pasida aikoi association gi maikai dagi khanai kamai tawsige aikoi di haujisida tasengna harabada paralyzed to do labani. Equina Kari, Tobungum Gani Kari Pang Sige High Equasi Teritara Tona Kale, I am the Cabinet Secretary Staff Pulaga Karikarabasu, Equi Karigumba Matangdi, Equina Setpasida Nushibagi, Harabagi, Kodoloina Piram Si, Hidden Equation Sazabani. Aduna, Equina Shem Sazareba Harabam, the Nushibagi Kudol Si Aina, Swissing Maki the Gi, Queen Shizaraba, local pastor, Kaikumuzariba, Gikutam, Tang Shinazagi, Mapumasidam, Link to Piroshi. Sinazadring among the Amtang Patokshaki, Maitai Baptist Association. The Lord has done great things for us. We are glad. Psalm number 126:3. For 25 years, the Maitai Baptist Church Ukrul has been a beacon of ministry, and we give thanks to God for the witness that you have to share. May this joyous Silver Jubilee celebration be a reflection of God's unwavering faithfulness to MBC Ukrul over the past 25 years, and may it inspire and renew commitment within the church to exalt the name of the living God, to edify the believers, and to evangelize the lost soul. May the grace, love, joy, and hope of the gospel abound rich among you all. Celebrating 25 years God faithfulness, 2000 to 2025, with love and prayer, MBA office, 22nd February 2025. Thank you. Thank you, MBA, for the presentation.
And thank you for your prayer support also. Now, Makatarpa program wina ekoi Oja Dominic Saiza, Pastor Hindi Baptist Church na Shorgi wahi asi pathok pisinu Ojana matam lobis. ईश्वर की शास्त्र वाहाय पाजगे तामिनशी अनि शुभा कोरिन्थियन पंदुप मंगा पदाना तरातरेत मरम अदुना कना कुंबा अमना ख्रिस्टद लैरबदी महाक अनौबा खुचेमनी अरिबा पोत पुन्नमक लांथोखरे यंगु पोत पुन्नमक इनौ नौरे ताख्रबा इखोय पुन्नमक की मथक द ईश्वर की बोर पांगल पिनबिपा ओइशनु आमेन Ojabusu Thagachari, Equina Masigi Shorgi Wahi, Assemble Pawse, when the Ta Lak Trigapum Mangjona. Equina, Huji Pawada program si Matamana is a Tarakpada program, the Saruga Biriba Kudimak, Shorgi, Blessing Borado, Bibibo Eshino, Nokogi Matak, Shorgi Lomana de Babor, Hanbibo Eshino, program Saruga Biriba Kudimaki Damakta, Tinbiriba Mayamna. Mokoibu kubak hobo makuraga koi mokoibu encourage to wishi. Howjikti koi gi speaker bu asigi aseng ba wapau pubir kadawa ojabu oppo ina koi na hymn number 144 koi gi program du da dumak yauraga lebani koi na 144 si sa eharaga one for your outer oil. Kai subminarga was a welcome to Simam Lep Katuna, Kaikunats.
ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯣꯔ ꯄꯣꯊꯥꯒꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯅꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯇꯤꯕꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯞꯇꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯁꯂꯥꯝ ꯀꯠꯆꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯁꯅꯨ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯕꯣꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯤ 10ꯔꯛ 50ꯔꯛ 100ꯔꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯇꯥꯔꯒ ꯇꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯇꯤꯕꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯔꯤꯃꯦꯝꯕꯔ ꯔꯤꯃꯥꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯥꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ MBCꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ TBCꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤቭ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯣꯠꯃꯤ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕꯅ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯇꯥꯔꯒ ꯇꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ तसेंग हारबद ओजासिंग असि ममन जामख्रबा अखोई अहल इबुंगो रिवरेंड रिमेम्बर रिमाइ हौजिक मफम असिदा लेपे हारगा तेलबा मतम खरा लौखिबा मदुदा माना हागिबा वाहै दु मयामना ताबि हौरे असिनि मखोइदि थोक पोसिको यामना मरुइबा ngakta मेखोइ MBC की कुगनल प्रोग्राम सि लौखत्खि मत मदुदा अखोइ ओजाहन सिना तापिखिबा सब्जेक्ट अमा अस अमुक हन्ना कनागुम अमना लाई हारगा मदुगुम तो खोइदा तापिरगदबा लेरदोबा ममन जामग्रबा वाहि मयाम लोइना पेनखि अदगे अखोइ इकाइ खुमनजरिबा ओजा रेवरेंड डॉक्टर मथामी मागी मेसेज हौजे यूट्यूब ता मयामना लोइना बक उबिरमगने सिनी अदगे अखोइ ओजा MBC की प्रेसिडेंट तसेंगना मखोइ असिना को अखोइ की मरक्तब की थुपकिबा मतमदा चावरबा मेखतबा ngमरोइदोबा अदुमलबा जगह अदु ओइगदोरिबने मखोइगी पुंसी सि सोरना मतिचान सिजनबिदना हजु फावदा टेकता कायदना थंबिदना को मयामगी सेवा फंगनबिरिबा मसि खनबदा तसेंगना कायखुमना जै लोइना मुजासिंग अदुंगसिगी तसेंगना मु हारबदा अखोइगी मैते बाप्टिस्ट चर्च उखरुलगी सही 15 सुबगी सेलिब्रेशन तौरिबसिदा ngसादगी आइना सिदा फमग सुम खनजबनी अस अखोइ मितै खक्तना मसि पांगथुए अदि फागी तारा सोइना तोकनी अदुबु TVC की अहल लमन मयाम मसिना लापिरे हर सिदा सिटकी लेतेंग ओइ बिदना मयाम मसि पुंगिंग थौग बिदना कुमै असि हरावब मपुंग भान बसि खाली हरगा अखोइ MB की
साइडगिसु लिंबिरेब ओजासिंगी मथक्ता अखनना अइन हरावबदु फुंगुक्सबनी अहलमन सिंह ओजासिंग पुनमकी मतकी सोन बोर पिबिवसनु करी करी वरबसु मसा हाइट सिंगदबना जगोई साबदु ममा मपासिंगना थोदो हेदोना मदुरे हेन नुंसी अपाम्बा लई हाइबनी अदुगुमदना ओजासिंगना ngasi aigi mafamdasu adumaina khanbiba tare ngasi gi aikhoi bible text si aikhoi bible pathokpi bojana mayamda patho ta bi khraba tahan bi khrabani 2 Corinthians chapter 5 verse 17 18 asi ai amuktang su pathok sage manipuri bible dagi koi punna taminasi मरम अदुगी दमक कनागुंबा मीना ख्रिस्तुदा लैरबदी महाक्ति अनौब खुसेमनी अरीबा पोट पुनमक लांथोख्रे यंगो पोट मखै इनौ नौरगले दैमसुंग पुनमक ईश्वरदगिनी इमो महांगना अखोइबु ख्रिस्तगी मपान इबो महाक मसागा ताइसिनमिनदुना अखोइदा ताइनबिबगी थौगल पिबिरे पाथोख्रबा ईश्वरगी वाय सिदगी तारे बापुनम की मथक ते सोना बोर पी बिवसनु अइना मुक्तंग प्रार्थना तौजके मयाम कोक नोनबियो इपा ईश्वर थागस्वरी प्रभु नुंसीबिबा थौजानबिबा मतम लेब खिबेक्तंग आक्विशन बिरिबा प्रभु नसा अखोइदा सिगुमलबा सही 15 सुबगी पालन मपुंग फाना पांथोपंग ngam सिगिदमक्ता थागसरी प्रोग्राम असि हौबा मतमदगिन हौजि फावदा नसाना अखोइ पुनम पोसि कोना कोन लोइना बिरे बासिगिदमक्ता थागसरी इमोगी अहिंबा वाहै ननायना पुनम कि मौसिले हरगा पाथोक्तन तामिन खरबनी इमोगी वाहै दगी तारिबा नसा अखोइ पुनम कि मतक्ता बोर पिनबियो तिल्लिबा नसाना पुनम कि दमक्ता अमनि प्रभु की दमक्ता ननायना थौगन तौनिंगाई की दमक्ता सेवा चंगने गायना सेम सानजबा लै नायगी ताइबे पांबगे हैबा सिजबा करसु लेते इबोगे सेंग थवायना सुमनबिरे हारगा ननायना थौगुलम बेबार कायदना सेवा चंगजबा ngam ओहेनबिउ हायदना अमुसोना थागसबा गुलोइना प्रभु यीशु ख्रिस्ट मिंगदा प्रार्थना कसबनी आमेन अइना नागालैंड पास्टर की थबक से सूरिंगेदा नागालैंड की चलने हरगा मकोचुंग लाले हरगा तुएनसांग असिदा फेलोशिप से हौदुए था था खुदिंगदा अइन चलगा फेलोशिप से हेक लौबी थौदोक अमदा अइन दुमना चटपसिदा चर्चना अइंगोंदा लुपा 900 पी मसिना सिलोनी जान चाक चारगनी अदगी इसिंग बतल लौरगनी दुमाइना चली सुमाइना था थादा चली दो हजिकी हारिबा थौदुक असिदा नोंमदी आइगी पॉकेट यारिबा पैसा सि दगी मखोय आइना थुंगदबा इमुंगदगी आंगांगसिंगी लिंसु चरोंग अमा लौथोखरे अदुना हलक कदबा भारा अदु खक्ता NST नागालैंड बस सिगी NST ब्लू हिल जु नतबा सिखक याउदुन लेरे नोंगाले अदु साक्षारे दखोय राजन कोबनिपा मगी युमदा खोय सि फम्मगा लै अदा बस के टिकेट लौगदबा मतम सि लाखरे एखोय कुमजिन कुमे बस की टिकेट से लेरमद्रे अदगी ओजा राजेन अमदी इनाव मखोयना अस ओजा ब्लू हिल गिदम चसी चले मतमदुदा आई से मिहुन सोंबा होरखरे करिन वारगा अइंगोंददी हारिबे NST की बस अदु खक्ता भाड़ा अदु खक्ता लेबा अदुबो ब्लू हिल द चले हारबदी अदुगी ममनदु हेनगदोबा टिकेट तु अदो हौजि मखोयदा आइसि कते यावरिनोदा हापु हाइगदबसु इकायराबा मसि खल्ले हारगा वारी सानरगा चन्ने चमिनबदी चमिनरी अदुबो
सोमददि थबक कन्न सुग्रे करिनो तौथोइसि हेना उसिन नासिन हंगुबद मखोइसु लोइथोक्रे हाइरे खुदोंग चाबद लौरे हाइरगा आइना ओजाना जेन लाओ मखादा हाइजरुरसे अदुग लेपगा चलबसु चलगे हाइरे फरे ओजा अदमा येंगसि हाइरे अखोइ मु हाइदरगा NST बस के अंगांग जी चामथोक्तन लेरमे द मोइना इनाउसे दिमापुर की पास्टर ने अदो महाक्सी भाड़ा टिकेट असोनसु लेरमद्रे अदु नंग होरेन करिगुंबा एडजस्ट तौरे हार केबिन दा वरबसु फमलगा अंत पुबिदब याद्रे फरे होरेन खरंगन्ना लाखन बिरोन हाय मदु वाखल सिनना ताई लाए हारगा फम्मे अद मखोय मत आइना हेक चतप खुदिंग द मखोय ना पैसा जी खरा खरा हापी बने हाइदि साक्षेल वइना अदु वहाय बाय नुमितु ददि नगा सिम हाइदना केजी मंगा खक छि पुरोना पिरि पैसा होय पिरक्तरे अस अदगिदि आइगी वाखल जमु थबक सुब हौरे आई जिंगसी चरा हेलक चलबा अद हौजि से मोइदा चाक चार खसत के हारसु पुंग अमदनि को चतुइसे अदु नोंगाला को थुंगदोइबा दिमापुरदा माइन तौदुन लई अखोइ वारी जी सानरगा बस की टाइमिंग जी मोइना थिंदोप गायबगी मतांग अमा ओइ लई थोंग जी टोक टोक थिले अदगिदि राजेन जिना हौगलगा हांतोप येंग मतमदा नुपा अमा लेप लेरमे नुपा जी दि कोन खंबनि कनानो हारगा अखोइगी सांगतम टाउन बाप्टिस्ट चर्च की पास्टर यंगर कोनंग खंगनबनि अदसु नुमितु मान थोंग हांतोगा हाइरे नखोइ सिदे दिमापुर सकदब कनागुमा यावब्रा राजेन हाइ ओ से अखोइ पास्टर ने मा दिमापुर सकदबनि ngasi फरे अदुदि पास्टर नंगोंदा आई करिगोमता सिनदब याद्रे आइगी इसासिंगदो इसादो सिलोंगदल तंबने मखोइगी मागी मखोइगी डॉक्यूमेंट नि थुना थादब याद्रे सिदगी थारे हारेबदि मतम जंगनी अदु पास्टर ने हेक थुंगबगा थाबिरो फरे फरे अदुदि आई हेक योबगा थाबिगे अदुगिदि कया मुचंगनी सीनेना सी स्पीड पोस्ट रजिस्टर तौरे है लुपा यांखै हुंपु मुचंगनी है फरे फरे यम नुंगाइरे हारेगा मान लुपा 500 चापी अमा लौथोका आई फिखाउदा हपसले अदगी सिट यामले लुपा 100 पिरसु यायना यारे नंग लंबीदा चाबो खोपा नंगी साथ कनो तौरोना पिरमे सखी अदगी आई वाखल से अमु थबक सुबा हौरे ओ आई साक्षिन दि यावरे को करि के बरे बसुना दुमाइना थौदोकजे थोखी अइना खल्ले ईश्वर नंगसी याम भाईको नंगी मतिक चाबसिदि ना ईश्वर पुनिंग थागले आइगी लेतबदु कनान उबिदेबको आइगी लेतबदु कनान उबिदे अइना मनुंग खल्लिब वाखनदु कनान उबिदेबा अदु कनान उइ अइना सेवा तौजरिबा प्रभु यीशु ख्रिस्ट मान उबियेबको मसक्चु सुखंग खंगदबा मा लाकनी जु हाइदबा अदु हाइबा तंजादुदा मागी मनाय वरिबा आइगी दमक्ता इबो माना थबक सुबिरे हारगा आइगी दरकार होबदु मतमदुदा सब चाना पिबि अदुमाना लाखी नोंमा अयुक अमदा आइगिदि बाइबल जी खाउ धापसल यानसला साइकिल इंथोगा दम चटप नोंगानबगा हाउस विजिट चटपा युम युमदा चल प्रहान तौबिबा दुई मथुंगी नाइजे हौगले हारगा चा थकप लोरे लोरगा आई बाइबल जी लौथोयागा साइकिल इंथोगा चनिंगाय तौकानदा आइगी लोइना बिसिना अस पास्टर दि चकदोरे अदु होरेन थोंनिंगाय इनसांग दि लेति कमाय तौगनी नंग लाकप गायगदरा कमाय तौगनी आइदि अंगांग मसाजिगा थोकपसु ngमोय अइंगोंदा पैसाजु लेते अइंगोंदाजु लेते ने ngaखो अइना चक्केब इमुंगदा अइ ngasi अयुक्ता चटनिंगबगी वाखल अमा लाखरे मदु चतब याद्रे अदु चलुरगने चर्च की सेक्रेटरी संजोय की युमदा चंगागा पैसा लौरागा इंजांग लौरागा लाके नंग मदु थेंगजु थेंग ngairamo फरे फरे आइदि नंग लापो ngaइदोइनी लेहौरे आइजु चले अइना चटप मतमदे अइना थोंगिबा इमुंगजदेदा समा नुपीने बेगोली मागी नुपादो पुलिस इंस्पेक्टर ने असम की मैथई ने मा इमुंग चम कानदा मान थोनाव हांगतोगा अखोइ पास्टरजु लाएने लाओ लाओ पास्टर याम नुंगाइरे तंजा चारे आइगी इनाउ नुपीसिंग मकोइ जेने फोटोदा हनगदब लई अदुना प्रार्थना तौदोइनी पास्टरना प्रार्थना तौरंग थाबियु हारे होय होय आइजु चंगी चंगागा सिनी
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯐꯔꯕꯅꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯖꯤꯅꯤꯕꯨꯗ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ अदे माय मनाउनुपीदुने लेपगा पास्टर बेसी खुशी आसे अपने हाथु प्रार्थना एक बार कर दिबी म कान जाबोले आसी चतोरे लाओ प्रार्थना तो बियो न हारे फरे फरे प्रार्थना तोसी हायरगा मखोइसु टिकेट तुगी टाइमिंग की मतुंग चतोरबनिना वारी दु सांगबा यादे आइना प्रार्थना तोरे प्रार्थना तो बोलो मतमदा माना लागा चागा चंगा चापी मा एगी पेकाउदा हापसलने से पास्टर अंगांगे सापो लेबियो न पिरे अदेगिदि इतैमा बिगोलीना ए हापसलो हापसलो पास्टर हापसलो भरे अंगांगे ले सापो लेबिना बाना अदे मोइदु सखरे अदे इमुंग दा कोई फम वारी सानारे प्रार्थना तोबल लोइरे लोरा कांदा भाबी बिगोली सिना गा को पास्टर गा को इमुंग दे संगरे अदे मखोय की फ्रेज दो हांगतोय हेरगा को इंजांग मयाम पुथोरखरीने मनामोसिं ngarang numidang waram da porakpani atekpani lehobani se puro hana adu lupa samnga ju phangi adagi enjang mayam ju puraga aidu yumda direct laga aigi napi da pir se nangi enjang le du thongo paisa ju phangi hadi ibani adumaina harauna share tawe aigi le tab do kana no bi aina seba tabjeriba जिसुन उबी ऐगी लेतबा मतमदुदा महाना ऐगी दरकार उबदु माना प्रोवाइड तोबी ऐ क्लास 7 8 अदुदगी अपेंडिक्स स्वदल लैबने हे हरको मतमदा यामना वाबा अदुगी अनाबसि लेरगा लाकने ऐसि अदु दिमापुरदा ऐना पास्टर मिनिस्ट्री तवंगैसदा मरम मरकता युमदा लाए अदन नुमी नोंग नुमिदांग अहिंगदा पुंग अमा दादनी गुवाहाटी की लागो बस ताई काखलक लाक्तोइनी इम्फाल थुंगदे बलाए अदु लमखांगदा आई अनाबजे हौरखरे असि लेंग यादरे आई सिट फंबसिदा यामना वारे थंगनैबदजु डिस्टर्ब तौबसु पामदबा अदे आई वाखलसि यामना वाखल हेना वाखल करिगिनो हारगा आई जी गाड़ी जी लेप्तन चेनबनिना पनुखुम योबो मतमदे इम्फाल योरदे थुंगगनी आई कमान कुमदगनी मसीदा कांगपोपी योगसलखरे अदगी कांगपोपी लांथोरे हारग सेंगमा योगसलकदोरे याम वारखरे आइजेस अदा आइना मफमजिदा कन्न पारगा आइना प्रार्थना तवेबा प्रभु आई हौजी आइगी कंडीशन सिनी अदा आई हौजी सुमान तौरे हारदि कमाय तौगनी असिदि नंग आइबु थौजान बिद्रबदि हायदना आइना मिद उशलगा पुनिंगदा कन प्रार्थना तवे लोरे कांदा आई ngaktang लेरगा सुमायना थादोए थादोपदगी नारक्तरे अदे हम फमधरे नेनाताना फम याग्रे अदे अमो आइना सुमा हायरगा येंगे फ्री ओइग्रेने अदुमाय तौदना फरगा आई करिगुंबा अमता डिस्टर्ब तौदना आई गाड़ीदगी कुमदरगा युमताना लाकी हारिबा नुमिदुदगी आइगी अनाबदो कोहन बिख्रे आइना थौदोकसिंग असि मयामदा शेयरिंग तौजिबगी वाफमदि मरोय पुवंदे God is so good, so faithful. ईश्वर दी मतिक चाय ईश्वर दी यामना फैये मयाम दी करी खनबी नंगैगी पुंसी सिदा ख्रिस्ट लौसल ले हारगा ख्रिस्ट की मिंग दे हिंगपा नकोय कोय की पुंसीदा असिगुम थौदोकसिंग असे लेत्रबदि को देयर इज समथिंग रॉन्ग in our Christian life asine akhona khangadabasi masi haijaningi ngasi asi Maitei Baptist Church Ukhul ge kunmanga suba sahi kunmanga suba ki anniversary palwan tawri jubilee haidana jubilee haibasi special anniversary haibani yamna akhana pangthok harau bo nongaiba ado ase pangthok kisigi jaga se dai khoina maroi ba ani khakting khoina khangmina ba yabadi aina sumaina haijagani ahan basina karino hari ishwar bu thagatpa magi faithfulness magi aphaba khuding makidamakta ani suba maram maduna amuk aikhoidu pandhadana leigadaba natabanina amuk satkadaba oirebanina khongchanina ko aikhoidu prathana tabu mathau tai ani sini yamna mathau tabas adubu aina khalli amasu aina haijaningi madudi ngasi sahi kunmanga surakpa asi mapung phana mafam asi panthumom si yohon bibase leiriba
member singi ngambagi sakti dagi laibagi pangan dagi natti Ishwar gi faithfulness Ishwar gi matik chaba Ishwar gi nungsibi ba magi aphaba adumakna ngasi church asina sehi kumanga si thungbang ngambani haibasi aina haijaningi Ishwar bu thagar kadabani hojik asigumba numida sideda aikhoina ngahtang munna khale haraga khandhaminagadaba wafam adi karino haraga numida si jobli asi aikhoina harauna palon tobaga loina program asi yawbaga loina aikhoina khanminagadaba wafam adi khantaminagadaba wafam adi karino haraga who we are aikhoi si kanano masini aikhoi si kanano haibasi realize recognize tokdoba matamda aikhoi si athiam bada tai aina college da learning matamda first semester ji tam aga sakhraba Reverend Dr. James maji sakhibaga hafta ani gi matungda aikhoi asumaina college chapel si lowi chapel lowala matamasida howdringi mamang sida aikhoi gi college president sina Sharon sina papa laga mana aikhoi da ngaikho yamna nungai taba paw ma lae masi matang ai na khoi da tamningi haidna mana hai aikhoi si karino mana haidoi si haidna khoi si yamna khorang ngai ba mana haire na khoi da first semester lor ma sakhiba Pastor James tu ma hauji jail da leire karmai to bono haiba matam da mana lesabi ma counseling to ba matam si da ma ji athiam da taraba adu magi nupi mangna red handed wairaba adi mai nupi sina sali haraga charsta reporter mam an na reporter mam tung mana FIR sali haraga dumana report si pi graba adu policing na lai hara maji pharaga dumaina thogok si thokre adu mam de magi family na praha tawsia na haido rakhi sahi 20 years reverend wairaba doctor su phangaba 20 years above pastor ki experience California gi ayagasi kanano haibasi khantha udaba mi kupta ma athiamada tare haraga magi testimony si mangi sine koi Christian ki life ta khwai dagi important oi basi asigi jaga da ina haijaning basi ngasi ge khoi jubilee ase celebrate tawba ka loina na ningsing ningmina ba yaba khantha mina ba yaba fa mandi kai na who we are khoi ji kanano regenerate people in Christ Christ da khoi kusiama mu wai khraba ando mu kusiama mu wai khraba mioi sing aduni hauji ekhoin yemina bada first 2 Corinthians ki chapter 5 ke verse 17 18 da haibadu karino haraga kana aguma nupi or sunu power suma do Christ da leire harbadi madu inau no bo kusiama mu oire ariba pot puna magloi na bo laukthokre pot puna ma inau no hale hariba posing adu ishwar da gini new creation create harabadi out of nothing haibani made harabadi out of something haibani sida leiriba table si purpul si uni u pambi ma dagi exist tawdun lerama u pambi ma dagi ubak si lawre haraga sabani asi made haibani create harabadi karigo sulai leram driba dagi lehen madu create haibani ekhoina Genesis ki mehorangi amada ekhoina we God created heaven and the earth hai sulai leram da budi sona sembi ki haiba asigi magi language si wajajing na su hena khangbi adumai tawbani aduna ekhoi kana gumona Christ da leire harabade ko mangon da lerami ba ari ba pot pon si loin lokthoi haraga isona ano pot pon na hapsal laga maju new creation am oi helle haibani ado asigi jaga da mangon da lerami ba ari posing asi karino harabadi huran sintiba ko mitumyo lana ba mi kalakpa adu khana ba saina ba ko adugumba fatabada khanba adugumba mayam singado loina ba lokthok pire haraga ano pot pon na hapsal le hara madu new create we helle haibani ado ano posing do karino Galatians chapter 5 ke verse 22 23 da lere
khang haiba nungsi haiba thaujal haiba ngapi haiba masa khudum chanjaba dharma chenba ko adu mayam do quality do hapsal le haraga suklai leramdaba mi adu anu mayam je hapsal le haraga ma adu mi ohel le haibani Isaiah ke chapter 43 verse 4 da mukari hari haraga nakhoi du nati ekhoi gi second 1 Peter ke chapter 2 ki verse 10 da nakhoi du mi oiramde adu hawjikti mi oire hai mi du mi oiramde adu hawjikti mi oire hai asini mi ama oibada matik chaba laigedaba quality du leiramde adu hawjikti quality du leibadagi nakhoi du mi oire hai bani mi ama oibam tokpu mi du oire hai bani adum tawdana caterpillar hariba tilai khumbi asi yengbada yamna tukajai masak yamna thiba adu mana kariguma jaga amda phammi haraga mathanda sijari haraga magi adugumba body dudagi fajaraba butterfly kuraga mo ole potudagi new creation adu ahan bada madu yengbada yamna tukajaba hakajaba adugumba tillam oirami adu bo hojikti mangonda yamna fajaba ko kuraga mo oina thorakhre asini kanagumna Krista da lerame lai harabadi mangonda lerama fatama yamdu loin lau thokre haraga afaba porpuno hapsal haraga new creation oihelli haibani sini kanangonda creation in Christ regenerate tokre masi asini aduna ekhoi amaramda mu regenerate tokhraba Krista ngonda nauna pokhraba anu khusem oikraba asibu ekhoina aside the process am lady aside process am lady 1 Corinthians ki chapter ekoi 1 Corinthians chapter 6 ki 20 da kari hare haraga ekoi ishona mana ekoi ki kanosi mi ji Prabhu Jisu Kristana magi maman yam laba easy pire haraga maman pire haraga potu le rakhre hai bani aduna ngasagi regenerate ki process ida ahan bada ishona magi iduna maman pire haraga mi du leira har matungda ko mangonda hariba phattaba lugdu lokthwe haraga afaba jing hapsal leraga mi du news generate tawre haraga madu recreation regenerate tawre haraga asi anova adu mamisagama posagam ohelli haibani adu aikoi biblical tam da mu kari haigane ishona thon bibani ya blessed man haidana thaujal phangaba ko ishwar mang sembi khraba thaujal phangaba mi haidana Psalm number 32 ki verse 2 da dharma sianba mi blessed man thaujal phangaba mi haibani adu thaujal phangaba mi haiba sideda kari ki damakta mano thaujal phangba ishwar ki nungsibibudu mapana madu thaujal phangba mi amadu oire haibani adu thaujal phangba blessed man haibani si aduna news generate tawgraba Krista ngonda nauna polkraba mioi singa se thaujal phangraba mi haibani karino adu de khon thaujal phangba karino hare we are belongs to Christ we are blessed because we are belongs to Christ akhoi du Krista yu way gray haibani 1 Corinthians chapter 3 verse 23 da haibadu akhoi du mana ki maman ina maman piraga laigraba du bomba oire adu akhoi ki irinai du natre magi way gray haibani we are belongs to Christ we are the blessed because we are chosen people ishona khandu khraba ko khandu khraba pithribi laisem de ngi mangda khandu pi khraba adugumba mioi sing adu akhoi du thaujal phang mi sing adu oire Ephesians chapter 1 verse 4 da hai we are the blessed people because we are children of God ishwar ki masa manai sing oire akhoi du 1 John chapter 3 verse 1 da shori wa sum hai bi dun leire akhoi du thaujal phang ba khakta natana akhoi du ishwar ki masa manai sing adu oire hai bani adem bathang da Philippians chapter 3 verse 20 da hung yang wadi kari haraga we are the citizen of heaven hai bani akhoi du sarga gi oiba mi oidu oire isam jamba mi natre
ख्रीष्टदा रिजेनरेट तौखरबा थौजाल फंगबा अदो सर्गगी सिटीजन सु ओइखरबा अदुगुम्बा मियोइसिंगदु ओइरे हाबनी 1 Peter chapter 2 verse 9 dom yeng harabadi we are the chosen people royal priesthood holy nation his own special people hai magi yamna magi marana oina khandokraba mi sing adu oire haibani adu kai khoi amuk Isaiah gi chapter 43 verse 4 da yeng habadi kari hari haraga you are the precious in my hand ai gi khutna koi si yamna mamal le precious kwai de gi maman tang mi sing adu oire haibani asini ai si Christian wanda reason to khraba adu khakta natana ai si kari haigani thojal phanga mi sing oirabani asini mana magi generate to kibaki magi effect of the regenerate in Christ Christian wanda reason to kibaki magi effect to ai khoi no ba condition sine aduna hojik asigi jaga se da mok ai khoi kari lay Romans chapter 11 verse 29 da Paul namuk Rom gi thajaba sing da haibi gi wa pham mai khoi ning sing mina ba yai kari no haraga for the gift and the calling of God are irrevocable haibadi khongtong yin jadraba isona ai khoi kokthop pikraba adu loin ai khoi da akhanna ba magi gipi re haraga thojal phangba mi or Christa da regenerate to khraba wen grba se masi amuhan na hongdong yin jadaba ko change to ba yadaba adugumba amane ba mana Rom gi thajaba singida pungni insin jerba wafam si ada mathang the Ephesians chapter 4 verse 1 da mu chumaina habidun lay Paul na I therefore the prisoner for the Lord urge you to walk in the manner worthy of the calling to which you have been called isona kokthokpi khraba madugi matungina nakhoi yam shikshinna nangbu kobiba matungina nakhoi na haising satpadu oyo man insin bibane asini aduna aikhoi ningsing minaba yabadi karino haraga Abraham bu isona kokhibasi kari gi damaktano haraga mana channel of blessing for the generation kari gi damaktan mana kokhopi khibado haraga lakada miron singa tu da mana channel weraga blessing piningai gi damakta kari gi damakta Moses bu isona kokhopi khibano Israel heba jati edu ki lusing bin takpi tam biningai lusing biningai gi damakta kokhopi khibane asumai na isona aikhoi kokhopi khibaga luina na aikhoi mahangna khandopi kidana anubu khosem oi hara Christ oi hele haraga aikhoi da sinebi reba aikhoi da pi reba akhana ba magi gift singado madu pon haibogumna madu kaidong da su madu hongtong hin jaba nate madu na khoi na ngangna na khoi bu kobi ba matungin na khoi na chalu haibani adu warabadi hauji aikhoi na mu khadami na ba yaba sikari no haraga punama se khoi na tare haraga aikhoi di kobi khraba aikhoi di kari maram gi damaktano aikhoi regenerate to khrabane Christian wanda maram du kari gino aikhoi Matthew chapter 28 verse 18 19 da habi khre chalo na khoi na ishwar gi wapa odu chando pithibi sin thuna aina na khoi bu loina bigani Matthew chapter 5 da verse 13 14 amung la yenge harabadi na khoi na taibong pan mi ge thumne taibong pan mi ge mangal ni asini ado aikhoi du kokthop khibadu isam jam na kokthop badu natre aikhoi du Christian wanda regenerate to khibadu isam jam na to bon natre ishwar gi plan amadi magi purpose adu gi matung ina aikhoi bu kokthop khibadu oire maram de kare no haraga aikhoi du thum moi ningai gi damakta aikhoi du light oi ningai gi damakta ishwar gi phawa pau ji pur ga chaningai gi damakta kokthop gi maram adu oire thak leba thum adu da thum mo na hapsal le harabadi thum du yatana injang du chaba yararoi magi mahaw du yararoi adubu thum adu thak tiba jaga du da thum adu thai harabadi madu gi mahaw to ngan bama puna mona khang bangame lai le riba jaga si candle ma thangkal harabadi candle du gi mangan du thodok pai khoina to ngan bu u phangde lai le tiba jaga da candle du yu khale harabadi magi mangal du akhana ba leiri magi mangal du mayam u phange
अदुमाइना तौदना ख्रिस्टन ओंदा रिजेनरेट तौखरबा अनोबो खुसेम होइखरबा मागी मतुंगिना मागी निंबी मन कौथोखरबा अखोइगी थबकसे अखोइ थबकसे अखोइ हारिबा ताक्ससे मसिनी ईश्वर खंद्रिबा जिसु ख्रिस्ट ताद्रिबा ख्रिस्ट लौसंद्रिबा मीसिंग असिदा अखोइगी थबक असी तौनिंगाइगिदमक ईश्वरना अखोइबु रिजेनरेट तौबने ख्रिस्टन ओंदा मसीगिदमतेने माना अखोइबु असुमाइना असिगी फिबमदा लाहनबसे अद मसिदा अखोइना खल्ले हैरगा अखोइना मागी थबक मागी अखोइदा पिबिखेबा मागी प्रोग्राम सिंगसी प्लान सिंगसे फुलफिल ओहेनिंगाइगिदमकता अखोइना मुन्न वखल तौरे हैरगा पुंगनि वखल हंथबा लेतने अखोइ होनबदो मदुना अखोइगी थौदांग ओइरे आइना वाफम असी हाइजबग लोइना आइना मयामदा पुंग थोचनिंगबदि करिनो हार ngasi अखोइ मैते बाप्टिस्ट चर्च उखुरगी सही 15 सुबगी पालोन से हराउन अखोइ सरुग यामिनरी अदुबो हारिबा नुमिदसे दाइखोइना प्रोग्राम असि सरुग यामिनबग लोइना खंथमिनगदबदि करिनो वरगा अखोइजे कनानो ख्रिस्टन मोंदा अखोइ रिजनेट तौखरबा मियोइसिंग अदुनी अखोइगी टास्क अखोइगी थबक ईश्वरना सिनबिजु करिनो मदु अखोइना खंगे ईश्वरगी वाहाइना अखोइ तापिदुना अखोइ नेनेमिदुना अखोइना खंगे अदुवरबदि अखोइना हौजिक सही 15 सुरे हारगा मसिदा लेपकदब नतबने अखोइ अमोना सटकदबनिना सटकदबा लेहोर लंबी असिदा अखोइना हेना अखोइ खुमांग चाउसन ईश्वरगी वाहाइ असिदा माने अखोइदा सिनगिबा थबक सिंग असि मफम मतम येंग हारगा असाबम मतम दा अखोइ मसि ईश्वरगी प्लान मागी प्रपोज असि फुलफिल ओइनबा होनबा हाइबसे अखोइ पुंग हंथबा लेतने अखोइ होनमिनसि मसिनि अखोइना खंगदब वाफमदि मसिनि अखोइना पुंग थमगदब जगह असि हाइबसे अइना मयामदा ngasi matam tela matam si lojere har mayam da puning si insinjaba oijabani aduna tareba puna makhi matkai sona bor pibi oishunu haira ga matang tension jage thank you MBA की Executive Secretary Oibiriba Hoja S. Kamba, Reverend S. Kamba, Masigi Ekoigi Welcome Service ki Message Pubiratuna Regeneration in Christ Saiba topic asida Mamutana Tapi Tambiba Gidamak Uzabo Harau Tayamba Nungaiba Pundok Seri Uzagi Ministry Hena Shorn Loina Viva Pangbi Boisano हौजिक अखोइगी प्रोग्राम से लोइसनबगी मतम दु यौरे अदुब अखोइना लोइसनद्रिङैगी मांगजौनना ngasiगी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हाइबतारे अखोइगी चर्चना मियोइ खरदा हराउबगी नुंगाइबगी प्रेजेंटेशन मचा मम अखोइ पिनहनब थौरांग तौरी मसी जुबली कमिटी ना मतम लोबिसनो प्रेजेंटेशन की मतम से जुबली कमिटी दा सिनजरी जुबली कमिटी ना लापीरगा प्रेजेंटेशन जी पाइक पिनब निसिंगे मैम पुनमकु जीसु ख्रिस्त की मिंगदा हराव नुआइब फोंदोकजरी हजिक एकोइगी प्रेजेंटेशन की मतम असिदा एकोइ मसिगी थौरम असिदा सरुक याबिरिबा एकोइ मियोइ खरा एकोइ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट मचा अमम पिननब थौरांग तौजरी कमिटी की साइड तगी अदुगा चर्च की साइड तगी मसि हराव हरावना लौबिनब निंसिंगजरी ngasiगी नुंगाइरबा जुबली की वेलकम सर्विस अचिदा अखोइगी फ्लैग होइस तौबिखिबा निथौजम बाला पायोनर अहनबदा थोपिरकनबा निंसिंगजरी अखोइगी याउसेनबा पास्टरना अखोइगी कैनोजी
मथंगदा अखोइगी ngasiगी ईश्वरगी वाही पुबिरकपा रिवरेंड एस खंबा एजुकेटिव सेक्रेटरी MBA मथंगदा अखोइगी रिवरेंड अयोनसुई पास्टर मैजालुंग बाप्टिस्ट चर्च मथंगदा अखोइगी नुंसिजरबा रिवरेंड रिमेंबर निमाई पास्टर UBC अकोई मथंगदा मिस्टर डोमिनिक सैजा पास्टर हिंदी बाप्टिस्ट चर्च मथंगदा रिवरेंड शॉर्ट पास्टर हुंगपुंग बाप्टिस्ट चर्च मथंगदा अकोई तांगी चेयरमैन तांग कमिटी अमतंग थोपिरंगनब निसिंगजरी चतुई हाइबने दो लेत्रे सिदा दुम लोच मतंग सिदा ngasiगी oinadi aikoi presentation gi matamji loichinjarge hayeng ayuk amuk mathang mathang hayeng paikhatjarke thank you program committee bu aigi family gi side gi haraw nuai ba phongtok chai aigi family gi side gi haraw nuai ba phongtok bu ga loina na aine envelope ma cham tang lan thok chai Jubilee Committee su kar khangbo wale asugi akoi ge speaker gi matam amen flag hoist to bi khiba chief guest hai butare maki matam khangan da khango piram da base adu mana harau harau na yamna wakal chauna phat hogalaga kaya pibano tu di khangdre horeng hayang law thok sage kharadi thana di ui असिगुम्बा खरा याम यावरदि अखोय जुबली पांथोकपजे याम तोयनसु पांथोकनिंगो यारदि मथंग चहिजु चहि 50 सुबगी पांथोकसिरा इदुसु खनबे याय ओके मतम मतम की मतुंगिना प्रोग्राम की मतुंगिना अखोय प्रेजेंटेशन की मतम सु दुम लौननबा अखोय होनदुना लई ngasiगी दमक्तदि अखोयदा असिगुमना प्रोग्राम असिदा यामना थवाय हकचांग यावना अखोय सपोर्ट तौबिरिबा थोयदोहनदौना तोंगान तोंगानबा चर्चेस सिंगी पास्टर अदुगा बोर्ड ऑफ डिकन्स अदुगा डेलीगेट्स लाक्पिरिबा मयाम याम थागतले करिगुम्बा कनागुम्बा ngasai अखोयगी यावसेनबना हाइखिबगुम hayengsi संडे ओइबा मरमना याव अखोयगी लाक्पिरिबा पास्टर सिंग अमदि डेलीगेट सिंगी मरक्तगी डिकन सिंगी मरक्तगी hayengdi अखोय प्रोग्राम से यावबा ngammaroi ngasi lakpasina अदुमक अखोय हन्ननबा हotnarage haiba leiragadi तंगाई फदबा दुगुम्बा लेरगदी अखोय मपानदा अखोय रजिस्ट्रेशन बुथदा होरेन अमुक्तंग उन्नबियो हैबसी कमिटी की तरफतगी मसी खंगलए अमुक सोन निसंजगे कनागुम्बा पास्टर कजिसा पास्टर ना अखम हे प्रोग्राम मरा चंग्रम रेगजी लेख अरुई कसोकली रजिस्ट्रेशन बुथली कसमहंग मिलो
cái gì thà delegates ping là hik ta lại kha accident report mi lo chi hi organizing committee jubilee committee wi song ina hang ron da lai ni se re hojik ti koi ngasi gi welcome service lotion boy na koi him number 303 se koi sak min agani aduga lotion bagi pratna se koi reverend short pastor hungpung baptist church na prashna haija biraga koi ngasi damak ta di mayam da good night haibagi matam du lojake hayeng ayuk umuk good morning da mu unasi yam soidana lakpiu hayeng di hen na koi tongan ba item kaya ga koi short hagat minabagi matam du koi lo minasi aduna mayam na phangagadi him number 3 koi gi program du dum yaubani masi lep khat laga koi short hagat minarga oja short na lotion bagi matam du lo bis 03 dosi ponsi pinabi bai shore ponsi ki damakta thagat sabani ponsi he aroi bunati khoi ki ban thum ma be se shore nang oi gi tabani hai bi ki damakta chin nau sing na khoi ki ban thum pham laining thau ka naw gi tabuno haina hai charak po matam da jisu krista bu loshin han ki ba nimit ki
시 발론세 고부 펑할리 시기다막다 타gatsabani hi shor ekhoi gi mapok tongan poklobasu ekhoi gi tongan ba wakhan leram lobasu punamak se thatok le harga nahaki nungsi lipunduna punchil le harga ekhoi bu Jesu Krista bu amata wina khormina ba tabak sumina ba seba thomina ba phawa ba sandokna bagi phabamatam tangcha phang gi damakta thagatsabani Embassy Ukrul Church bu shorn hakna nungsi biduna sikmba bawa tabaksi henna kanna tosenu makoi bu amatta webagi wakhan bhawan biu makoi lebigi damakta asdali ba shor khang da kayam busu thawai khomba ngamba sigumba church uhan biu ko ekoi su yegmada ngai dadla ekoina ngamba pangphom thokpa prathana lanthumuru su panglaka ekoi khutsamna hingminage shor ina nai khoi punamak busu mapangan pina biu yengui shor makoina kak nakhiba matam tikta kaidana thengna han bigi damang thagsabani asinung tang tiki hauna thoram preng puna maksi losindre phawai shona ki thawai tuna makoi bu ngak se bire harega aswayangam anaye khutong thiba misi mina su leila han bi gnu ko shor kari ginu habda nak loina bi batabak punamak thunghale habse sakhi oisanu Masinung dang, koi puna mag aram khorang bakok na naman hakin na naibu nak na sit na biraga, bawa bawa santok han bagi na magna thagasabani, hojik di koi mafamas tigi han karake. Sumana amuk unda tari pawa. Prabhu Jesu Krista ki tawzal, shogi nungsi biba, tawai aseng bagi loy na bibudo. Ikoi bu hojik amati aroy ba pawa loy na bisenu. Amen.